Khuaisham pahar pezai khopjak Nomonjoi amchaini bisingo kalaijak Ramkrishna Kamingni Khoroksa bukhuk bini mung Mariam Deborma bini umor 11 bochor bo class 6 rungsrungui tango Khuai Baijal Don Bosco rungnogo phiaba school bondo ri tongmani jorao bo nogo thangjak phiaba aboni yagulo school kholoka hinkino bo school o phaikya eba bo hostel o phaikya phiaba aboni yagulo bo nogo phaiyi hostel o hosa thokeno taindino bo bumano call khaimani koktuma ama nung tini bising phaithang phaidi nung phaya hanke ana kothai nugnai hinai bumano call khaimani koktuma bukhuk Mariam Deborma phiaba paithago buma songsaguya sanino bukhuk Mariam Deborma Baijal Don Bosco hostel ni ungkulogo bo kota sorawoi bini langmano sajoi thangka bini umor 11 bochor o umorono phiaba bini kaisa wansungma tongna bini buma buphani wansungma tongna kuchu kotor snamboi doctor engineer sanamnani abohai imang tongmani engna phiaba tini o imang muk thanglanglia bukhuk Mariam ni buma buphani tai bukhuk Mariam ni phiaba osungsano yakari tini sohak sakao kalangkha bukhuk Mariam Deborma paithago Khuai SDP saheb soho tai women soho thangei o uspoto thangei naikha Baijal Don Bosco o phiaba nokni phaipruno kaham kereng phaimani nogorogo thinani abo haike ro thathang sasa phaya hanke ano kothiji nuknai hinsamani notei tabu belekena amok salaja huja kokman bisingtei tamotong tabu nai muthang abono cheri naitugui tongo bung sagari kokmo seman kha tai bukhuk Mariam ni bumani koktei khnaone di tamosaka bukhuk Mariam ni buma naitongdi chini koktei bisingtei o mangulino এটা একটা বাচ্চা মেয়ে ও দেখলাম এসে যে ওই একটা গাছের মধ্যে she was hanging. It's a small girl aged around 11 years old. She is a new admission taker in Don Bosco school. She used to study in the hostel. So now investigation will be done. Investigation এর পরে আপনাদেরকে জানাবো নগরগো থিনানি আবো হাইকে রগো থাথাং সাসা কোন আতে রগো থাংয়া Wajib kan batik roh ne, buku paper ya bini, ini kan bahaya kan bawa buat ke paper latang pun, song mali ya bawa, kucuk saga tong nai, bawa sisi uang saya mali ya. Do bung sagari, buku ni bung sagari kija. Bung sekolah ni Deborma. Buk kami kija sagari. Ram kisno para, elakan kai, namun joy. Nini, siapa dah korang busuk? Siapa ni selama nemburi okorar, tapi masih selaku setunggu. Aku ke kelas 2 apa itu bang lawa. Bang lawa.